Kabamot si utray jong kajing syat kemen. Balay syat kemen na marga jing panim kalahajan. Star kendian pon ngerung tayo bukod ngerung kajing syayap jing syacitop jing syayap jing mipat ujisu ban panim yang ibaro. Nakabenta jing ipat kalong sisya kajing syat kemen kebakrao. Bangin yo ayakan ni kaparis matamay. Kabasa peli mentakasi mainam. How Chris Jinkerman. Usim jaga Jinkerman. Chris usim jaga Jinkerman. Kabar panis mukmen babetakasi. Kani kabalang sinong garung syaka jingrake centenary jingda. She's past them kacingay. Kasyang hang pagkaday bagani kasinong kanyo ay kaparis. Namal rakhe yakaning centenary jongin pek kanyap ilai pinta jong kani ka centenary habangi kerpiang dien chispas nem machwa gabalang kelayat di missionary kilawan banyalap hani gitai barakoway ni aingu ki missionary balalay no ni aingu ki missionary barangdan meta gom faraj jacob Barwan Tere ni, Gom Farad Thomas Manjali, Barwan Tere kini, Sanpo South Nam Machua, Ripo Nam Machua, Ila Tere Shitong. Lagi lah barakhe yakani kesana tenari galong, baladon ki missionary, kata kes yang babalan, missionary ki badasini yang turiau, kiwan yalap, kiwan bek sembai coba jingek. Mentang yang nakhe si spas nam, kadai kasi coba jingayu. Jingaro ya uplay nagabentang ni kishis pas na balanay no nagabentang ka chingay kichingay ya ingo ikristan matam kristan ke benukon lese kim dan shi opportay ni ingo ikristan ke bamenta blapteng ya kichingay Tatadaw gede ka jisi jo ka chianyo chiaro uplay habangi kertiang gen shis pas na machwa Kabar, habangi pai syakmat, nidan katong, rinkat bagani kaparis batamay, gani kabalang silong, kasaya syakmat, ban penha, ban penklan, ya kajingay, ban penipu, ya kaima cukuplay, ban penyar, kaima cukuplay, nangnya syakmat, gani kaparis batamay, pelaina, Ukres, usim juga Jinkerman, ringkat batang dulu kini kisinong, ibasa seno agani kaparis batamay. Banpen bit, banpen biang, banpen internet, banpen kelajur. Nagapo siya kapo. Pagkabalay, habangi pek pati ka bamenta. Kani kabalang silong, ringkat pati kandil kani silong. Dan ka banpen kamay lagi. Aga jingariye, kajingya dali, jingong kaway, ha kajingong kristan. Banbut, yaw jisu, daga jiyama, daga jingkar kamay lagi. Banklain ka jingay, Matlain Jinkerman, matlain ka jingye yublay, jingye parabri. Kata di katong, jong kani kaparis katamay beta. Kay kaparis kani kajaka ka mission yublay, matkinuk lang ya baro, bahap hagani kaparis, long kandriw sinong. Kisayo ay kajingla niyam mana kasi yublay, kisakramen, nyaw tani kisakramen, Sayo aji kainiam, sayo kaji alapin kin cublay, sayo ayakta kaji ay cublay, lembaga ni kaparis. Sayo sibun kaji kai, kilopalo kami, kikun sama, kiknarit, mandang ngamcin diu sisiu, ya kaji lo kristan. Katari kaparis kani kajaka manut lang ya babara, banyalap yung jisu. Banpen menai gospel, banpen yar kay maju jisu. Balay, kaparis kadai kata kajaka balik kampung ha, kami snei, iway pat, ikibaduk kibarang di, ibatangan kibadan kam ni kajira. Kata di kaparis, yung ikibok ikini kaparis, kabasa pili matakasi, balik ikini kikam, jingha chung belay. Nangta sisyo ikini kaparis lainam. Ukres usim jaga Jinkerman, ublay
Pilang badan boktam, lainam ini kan parish how Kristus iem juga jing kermen, kajing khat jing wer ya pikalong kermen berbor how try. Kita rakhe usnem juga jing kermen, usnem arajar pesan, kabalan kapten Yesus, pios dan kapten juga Jesus Christ, usim juga jing kermen, how judan jing du jing kermen lana, how play dan jing kermen berbor. Nama ublay juga jingie, jis nay, jinma, jing suspa. Nama kata, kadang kapares kalong kabakerpan. Panyo akateng ukres usim juga jing kermen. Ikit bok kervian, ublay ukerku, usim utrai jisu, ulang usim juga jing kermen. Untesay kajing kerku halor kadang kapares, kajing sok, kajing kermen. Kajing la balik ke maju belai silanter kajing ia menjokan ika Paris. Ni asnya waktu itu belai minta kasih pas tenang. Baru lah itali ke pas tenang. Jing boleh benengkong lah sim lah sot na kitab benengkong yung Samuel. Haba usim sol ula hiar kerdano nakadaw kalong kajing pom kau mu cu yang kasur cu belai. Laweng noi u nakal khats in nang ta lajiet dau si patamai u blay la kren au Samuel ra ada kareng pendap da pung peniang ban persle u si patamai na ki kun jo jesse Samuel mari in kong yo kau kun kong yang jesse William wa fabriu u bachrom Ubasnai, babiang durha, uang halaka jong kedanut, umikin kau skin. Lay mongem. Nang talawan yalam sisui tukikun jong ujete nyawat. Usamuel rayai baru nyawat. Asur blay kong Te Samuel ong hau Jesse. Kidang dan kunem dan syuk. Onam dan saway, ubarit tu. Udong nong up belan pakot yu hadu pandawan damban bu nambang ginam syong jalan lang ngantala pakot yau David habau David ulawan hanta kasur cuplay kong uni ken utau siem bangalaji dopat selayu lapat selayu na kumpnian batkot Balong ubala pensle ju ublay. Maya dia pensle umensim berkuat ubiar halor David. Balong nong sensyar yagi pai Israel. Balong usim yagi pai Israel. Ulah sensyar so fusnem. Kau blay lo sekumane ya kajing floret jong sim David. Balay ublay jit yo David. Kajing kali kalong datang. Ublay ujiet ikiba wi gadonot napo. Gibriu kicit bayi nabar. Badan nam dan burung, badan spa dan hajar. Andre ublay ujiet badan gadonot kababek. Lagi pay yang balay ublay ujiet yau Moses. Balong bom nang bat keren haru. Batlun bat keren. Ublay ujiet kenang yu. Beliau ujian yang Petrus mengenai skor nongtong rakha. Beliau ujian yang lapan kubur yang beliau ujian yang David namar ulang gadonot ke babha. Pipai metaru kiling doa keruniam tu ni baru-baru beliau ujian ikiba uman. Ndai nama pidal nam dan buram dan spa dan hajar. Beliau ujian ikiba uman ibabha adan gadonot ke babha. Kamu yo blay ujiet yang ini hak kata gerukam. Ya kibom dan kerdan, kibom di kerdan dikri, blay ujiet, sisin ba ujiet, lapan kubor padang. Jing pulebar, belasim nak city, jang Paulos Efesus. Paulos usneng ya kistan Efesus wagno. Menchua pilalong haka jingdum. Menchua Pimang patip yo blay, PM hanga jingdum. Alay mendapat pilangnya yo blay, pilakot ya pibanim ha kajingim ke batumai.
Baniem jim tibriu tiblei, jim banie yo blei jim para briu, nega jim batamai mu blei. Para kisah ni, lese san ni posnem macma, ini time barok kawai dan sa ka jimdum, bampat tip yo blei. Blei mendapat asyai, kila syajit balong di kunci blei, haka jinglong kistan jampi, Paulus sedang ya pi yang aru, do im tamai ya jim jampi. Im nak gaji yo blei, im nak gaji para beliau. Ya nak gaji kam juga jingdum, jing bichni pihuan, jing lorni jing tharais niu, jing apa jing apa, jing asyir jing apen. Im nak gaji im bertemai, hak gaji yo blei, jing ibai pa. Kini gaji senang Paulus. Mundai tangkisan Efesus yang ibaro ki banon hani mentangkasni. Bat ke gospel ke bahasa tenat. Lashim nasat na gospel jong Yohanes nanon kendai. Dikadi wei rusau puwei. God bau jisu ya bana kisura. Kila kendu ya wei beriu berakamala. Hendak sendran ni kali jisu. Bukanlah kapop jong no ni beriu mana. Atau kapop jong kimi kipang. Ni kapop dulu, ni jitlong ni kapop dulu jenor. Rakha ni ban ai kapuram kanam yo bleng. Dan se pihan ni mentang sir kelaban kendi se dan kila keli mane kapop dulu la kelam kan ni kapop yo ni. Amdai kapop jenor. Kapop jono manggang pop benar-benar. Lajak kanang menai huram ni minta kami tenat kapop yo. Kami tenat kamwan dur bani kata original balai benai buram ainam yang kena kepari cuma tamai macam kasih dia benda ini umana anda orang yang kata Jisu ulah biak dan biak juga kata ayat dia kendau dan pelong dawai balatak kaman cuni mana anda latak orang you kira sai yang kaman depi hakapun siluam ulalai anda ulalai jisu ulalai ni kejam uni ulaman mala lai biang anda lai biang layak lan bagi paiba hantar kelakeli atau ni mengkrom mencua mala layak bad alian dan bawang unde ne kei ko memala iwe pat kawan hey Nanti, ini malah jalan ini orang ngajai mana? Guna binaya jimpat. Saya tu biang story, letak ada uji letak dengan doa, dia kena bakal biar tu. Lapan buat yang ada baik saja kau pun siluam. Nanti saya lam you yang Farisi, ban bisa, ban tokit. Di Farisi kelakeli you, guna kalaya jimpat. Saya tu biang story. Jisu beri berkecil Jisu rakta kemat kena rakta dekom biar berkendau bad langan isat cekapum hantang layo biar yang kecil tom lakeliu ngau udai apa kunta umarlah awon liu dei prophet noya tu rupa bakrau Andrei kita kembali kita tom jauh kita pitaru namar ba laklar seperti itu yang ini urale dapat kanya kain sabar dibum tahun day no play umalawang ngatip day no play day prophet namar ngalamat na ngalai biang abdan uway pat biyo perkay pada ikat na kumbi nang tala kalibiang sa sisiyan niyo nakot lang ikimikpa manong hato ni report jumpi hato ni lakaman na ikimikpa ro kilawan hoy report jungi lakaman na kumno lakat ikimikpa na makiting yakini kiju di Farisi kilam ulahe ulabiang gerta keniyo saya tu yapi nanta nakalibiang nyumala sa sisiyan kumno lakat Gumno layo abiyang gani gajingkot ikiya kakamat. Andai umat namang imat kira kita penol kesalahan yang dia situ. Gila jom yu bat
sila pita dengan mana sila syok usaba hanta hi la syok la be usaba nama wabakna yang saki jisu nadu basang hadu betul andau jisu lai la syok usaba ulawan kenduju orang tu kini elpon iblis ni mana boleh mandu kepada Ragai mana bakaran lagi Udah malawang putra Ingat kami Udah bermani Jisu Ulakna Udah pasang Rayan sakit Jisu Kasih juga Nama Ulangnya Kublai Kalau Jisu ang Ngalawan percaya Bantuan makna Bantuan ini Kibang makna Bantuan makna Kibai Hei Farzi Asnaw ikan ini Yang Mekan yang ini makna Utrai wan kuno, lada pimala pinam kitpo beem, nama rapiai, ndai pian yai, kemat cakti, tiket kapot cenjan. Sekarang Pakistan di, kalau nanti kemat, ini yang kasih temat kamarnya, ini yang kasih cok belai, kasih sepul cok belai, kasih cok belai, kasih para beliau. Ni nang keburang jauh belai minta kesihan ni. Nengi mana? Tuan keli la deru. Ay bakal ni kapari sebab kamai. Kanya rapi banyo i utrai. Bantip yo utrai. Bani bat baca kri yo utrai. Ha kacim jengi silentar kacim jengi. Ngadua ye pi kokot kesabi. Pakilawan baru kani. No tengah desisya. Nama kiri gambar yo utrai. Do boleh bergerak dekat kuih yaki. Nampak apa jom kres kusim jom kecilkan men. Ay bakal menggunakan koleksi kena sai. Nak betah jom ki baru. Ay bagi nampak yang pihak kena kesiang. Bandai kawan jom boleh. Jaga kecilkan men. Jaga kecilkan. Jaga kecilkan. Jaga kecilkan men. Ini roh jauh sesuai. Wajib jaga di for. Syuaban dan kadi kecil. Beli kepada siapa kamai kita.